guys, ato next try is kaning no bake cheesecake. So this is available in ang tulo ka buok. Ang tulo ka buo, Kay kay ilan 120. 120. If papalit kag 6, Imupalit kang 6, 230 na lang. 230 na lang. Okay. So this is available This is available in Full House in Full House, San Miguel San Miguel, and Poblacion. Poblacion. Okay. Ah, Karon pa pud kabalo no. Oh. Dayon ang the flavors are the flavors are Ganun. strawberry, Okay, check. Karon kani. obi, Kay na ka malagi di ba sa color? wala ka na kabalo guys. Blueberry. Blueberry na. Layo na kayo, wala Dayon kayo. Ano yung mananggaring sa Rama para Makita. Studio 1. Ang studio... ang studio 1 ang imong kwarto. Ang studio 2 kining sala. Kaya dako. Ready na ka? Ready kayo? Sige. Okay kayo. Ready? So what's up everybody and welcome back to my channel. So for today guys, we're going to try out another set of goodies nga gi-sponsor sa ato our sponsors for today are tingnan na atong sponsors. Atong sponsor karon is Full House Halo Halo. Full House Halo-Halo o Eatables Iligan. Eatables Iligan. Okay. So so kaya atong first i-try for today is the cheesy banana cream. Naklaro ba? Okay. So actually kagahapon ni siya nag-abot and then this is what happened yesterday. guys in the middle of our shoot so naay ni abot nga gwapa. Alisa diri gwapa. Gel po sa Just Gel. Okay, so this is how it looks like. So actually isa gyud siya ka tray ang ilang gihatid today. I mean tonight sa to. And then karon ato na ning i-try mother. So ang isa ka actually kada isa ka tray guys is like 450 and then naapod atay murag ginagmay ani nga version. So gusto ko size. Okay, so as you can see guys, na siya mga cream dere oh. Okay, sige ma, ikaw dapat ang una mag-withdraw review. Ulit na. Ikaw. Oh, parera na yung ngayon. Anda. Dami kayo. Dami kayo. Okay kayo. Ito tanang mukbang kayo na yung ngingon sa pawan tanang ngingon. Ay nakakaon na din ani. First time ako first time pa po makakaon ani guys actually. And then yeah, first time ako so this is made of saba nga saging and then wala siyang gibutangan og ilahang version of the creamy sauce. So again, if like ganang mga creamy nga pagkaon so you should contact Eatables_Iligan. So they have their Instagram account guys and then other than that guys dahil po din siya benefits like makakuha siya sa constipation, mga menstrual pains, and ang pinakagrabe dito ako nakita itong makawala siya hangover. So, wala may liquor ban. So, kung mag-inom mo, ikaw kaon mo ni. Nahilom na pinangaon. Masaba ang siling ang tuwing umuulan and copy din ka. And please like and follow Please like and follow their Instagram their account. Instagram Instagram account. account. Sorry ha kay. Yan, ana din mo comment. Ana yung comment. Kung gusto mo yun. Right na. That's their account. Tingnan. That's their account. Dala na pa yung account. So, again guys, that's Eatables_ILG or Iligan. So, kaya na tayo niyo kasi so delicious guys. As in, so like, if ganun kag mga creamy nga stuff or mga tamis nga stuff, I would really recommend you to try out this one. This is my first time to try something like this and as in, dahil na kamahayan. It's better if mamalit mo ani nga kanang daghan bitaw mo mga angka. I think if like daghan mo kayo yung kanon murag mabidli siya because creamy kay siya. So, yeah, nga na siya. Okay, na rin. Up next Is the products from is the product from Full House Halo Halo. Halo-Halo. Okay na. First of all, we would like to thank We would like to thank Rachel, Saluta, and family. Rachel, Saluta, and family. Family. Oy, sorry. Family. Wala magugol yun. Mas gusto ko nga dili ko magpustiso. Gusto ko Nga na raw para tapos lang sa pagka. So guys, Oo, lucky charm. Wala pa na akong kailangan mata. Ilan na akong matanon. Ang ipon. Ang ipon ako. Okay na ko ano, balang wa ko yung pustiso. Okay na kay ko ano. So anyways guys, ato next try is kaning no bake cheesecake. So this is available in ang tulo ka buok. Ang tulo ka buo, Kay kay ilan 120. 120. If papalit kag 6, Imupalit kang 6, 230 na lang. 230 na lang. Okay. So this is available This is available in Full House in Full House San Miguel San Miguel and Poblacion. Poblacion. Okay. Ah, Karon pa pud kabalo no. Oh. Dayon ang the flavors are the flavors are Ganun. strawberry, Okay, check. Karon kani. obi, Kay na ka malagi di ba sa color? wala ka na kabalo guys. Blueberry. Blueberry na. Layo na kayo. Wala Dayon kayo. kani. Kani mango. Mango check. So atong ipakita sa lahat para. Sa mango, Cebu. So this is the strawberry guys, the strawberry and then this one is the mango. Lalo, ulam sa tani. Karon pa kana ulo ma? Ipalingat ko dagko. Okay. And obi. 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 Nakaulaw.
Ube, okay. So, sige, tilawan na po. Loy, ay, pag ano, ay, kaya Yeah. Gamay naman kanon kay ang mga igsuon gataghan. Gamay naman. Apil tong nasa ilalim gid makanan. ano siya? Oni? Mapuli mo ng Excited. Sobere. Sobere mo ahero mo katilo sobere pag kanang sa Bagyo kanang niya. Murag pirmi katong Bagyo ba. Totoo sanay pang gyud ko. Oh my gosh, lami kay siya. Napod siya kanang true nga strawberry gyud right here sa center and cheesecake kay siya. Okay, Obi. Loy, ulo sa to. Blueberry. Sorry. Karon pa ko naulaw, guys. Hindi mao. Unsa na yung unsa yung maingon? Unsa yung maingon sa lasa? Lami. Lami kayo, okay kayo. Mura gid namong tamang guys, kaya di man ni maayog mga luto-luto basta kay kabalo mi kung lami or dili lami. Paano na? Okay, manggogo last na ni. Nanadaghan. Sakitan din sa tiyan. Sakitan din sa tiyan. Uy, grabe ayaw, uy. Timbako. Timbako. This one is kanang mas familiar siya kasi syempre Mingo marag mo associate with like Mingo flow something like that. So, yeah, that's it. So again, we would like to invite everybody kung ganahan mo mga ingatan ng mga food guys. Again, kaning no bake cheesecake is available in Full House. So mag-deliver po sila. The same with Eatables, Iligan. So pwede po sila mag-deliver sa inyo. So for more information with their product, you can check out their Full House Aloha mga Facebook page and Eatables Iligan on Instagram. So again, that's it. I hope that you guys enjoyed this. Ay, ikaw mag-ingon. So, para mapakita ka naman. Para inala nga. I hope that you like this video. I hope you like this video. Please give this video a thumbs Please up. give this video A thumbs thumbs up. thumbs up there. Please subscribe Please subscribe to his channel. to his channel. Ito ko, his His channel, Sean De La Cruz. official. Official. And thank you very much sa And thank you sponsor. very much to our sponsor. And more sponsors, And please. more sponsor, please. Sa mga fans diha. Paganda ka lang paningin. Sa wala nipon. Okay ra na oy da. Praktikalan ta karong panahon na. Mama na naman, over na. Oh, Okay, so anyways, thank you very much guys. So this has been your Bisaya vlog again. I hope bitaw gyud nag-enjoy mo nga video with Mama again. So I think that madagan pa niya ako ang mga videos nga siya akong kauban kay ganahan mga siya. So actually bigit ako ganahan na siya. Lord, grabe siya. Okay, so again, thank you very much. This has been your Bisaya vlogger Patricia De La Cruz saying thank you very much and in everything that we do. Well, ano ta? Sige. Ano tumpay? May God. May God. May God. Oh, may God be praised. May God be praised. Okay. Sa lugar ni. Uy, ikot ko kuto daw ko ano. Break kayo anak niya. Habawa na mga banners. Hello. O, di ba? Picture ta guys.